Kana zawethu kuphina kuphi la kufinyela kanti mbuzo nje manje bungena yena ke uMathinda wakacebisa uNtombi ezamshalazela kwazi umshazela abadala zamqoma sangoma science kumfulini ngayifica social ngayitshena ngathi umntana anqomana nogomba kutshelana nazi ngabe usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde comment khuluna konke subscriber wena oqala othola video noma notification yevideo efake umthandeni ke lapha sikufakela yena ehlakaza inhloko nesixhanti ehlukanisa ukuthi ke lo 250,000 ufike kanjani ngaliphi igama kanti futhi wakuveza ukuthi njengoba lo 250,000 usufakiwe awufakelwe ukuthi yena ufonile wawucela kodwa ke akabange futhi esaye ku-answer amafoni kodwa isizathu esenza ukuthi angayi-answer ifoni ingoba bengasemaphoyiseni kanti futhi behambile esemgwaqweni kwaphinda futhi ke kwachaza izinto ey'ningi mina ngane kwethu ngaphandle kokuchaza ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde comment ebese ke nawu umbukiso wakhe. Okay. Hello. Kunjani futhi? Mina futhi kunjani? Umnikazi wefoni? Yes, yena uKhehlelezi ukhuluma. Ya wendoda nakho ngizwa ngithola igama lami selihuduleka phansi la. Ukuthi ungifakele imali so lo mali leyo bekufanele ungayifakele mina uyifakele emcimbini lo seThekwini. Kwenzakalani wendoda ngoba ngeke ngakutshela lento ngathi angifuni izimali zeni bafethu ngayo lo mqondo lokuthi mina angiyazi into ukuthi ukutrend uyabo. Kuyayiqondalela nje izinto mayisuka zenzeka so ngibalekela izinto ezinjengalezi ngoba kuyenzeka into kuthiwa i-trend igcina imoshela igama noma igcina sekujwayeza ngabantu kabi. Funa mfethu uchaze nje ngoba ngilive ukuthi ube kanjani mfowethu uzofakela imali kusukelephi mina yini engikufonelile and ngakufonela ngathini ngisuka ngapi uyabo. Chaze nje mfowethu ngoba cishe abantu bayezwa la. Ulive abantu bayangizwa. Ngilive mfowethu ukhubule nje izwi ngoba ulive. Okay. Ngicabanga ukuthi mfowethu uma ungahamba uyobheka izolo khona ulive engeke ngawenza izolo. Lapho ngizama ukuchaza ngoba ngibonile ukuthi lento le ngiyayazi ukuthi iyapi. Isazongena abantu abakuthandayo, ingena abantu abangakuthandi, ingena abantu qeda manga la balomnyango. Okay, balomnyango. Ingene futhi abantu abangithandayo nabantu abangangithandi. Ikanje into. Ngicabanga ukuthi imina engasukela wena awukazi ungifonela. Yimi engathatha ifoni ngakufonela. Mangifonela ngawuthi ngakufonela more than 3 times. Ngimenga ngifonele wena ngibuye futhi ngasifihleli ngithi ngisafonela lo uKhehlelezi. Ngifonela uKhehlelezi ngithola ukuthi uhamba kanjani. Ngithi into eyenzeka akutshela ngathi mina wena oqala wangitshela wathi mfowethu ngikhona kwi-post kodwa angikhumbuli ukufaka imali angakayinikwa imali mina. Mase ngifonela mina uKhehlelezi abuza ngathi mfoka kuba nansi le ndoda ithi khona kwi-post kodwa yakhokhela wathi ukhuba kimi cha mfowethu imali u40,000 sesimfakelile bekusela ukuthi simfakele omnye u40 uma ngibuya mawubambe lapho uthi sesimfakelela imali bangifakele nini lo mali wathi bayifake nini wathi imali wathi kimi mayisho wathi awukapheli ngisho 15 minutes simfakelile esho nini mana futhi esho nini lokho izolo ekuseni ubetha kaphela mana betha kapheli ngisho 15 minutes befaka imali mangapheli ngisho 15 minutes izolo. Yes bekuyizolo ekuseni ngikhuluma naye ekuseni. Umcimbi wanini? Umcimbi lo ngaze ngigcwalisa waqala ukuyazi nini leyo gcwalisa imabhida wena ukuze nje ngathi mina ngiqala ukuyazi cishe sekunesikhathi eside ngiyibona ulo ukhube iphusha. Bathi imali bayifake izolo. Imali bathi bayifake izolo 15 minutes bengakapheli kusekuseni. Okay. Shuthi nje ngithule nje mina kuthiwa niyasibona isikhathi siyahlanya ngiyahlanya ifaka izolo ekuseni lo mali shuthi kahle kahle mina kufanele ngabe ngibhongoloza ngemicimbi engingayazi yabo. Shukuthi ke into eyenzakalayo ngase ngibuyela kuwena ngakutshela ukuthi u40 kuthiwa ufake yondolo. Ngikhumbula amagama washo kumina uthe kimi
no ngicela utshele labantu ukuthi hayi kabi mfethu angilwe nabo mina isivumelwano engangisithile ngangithe ngifuna 150 ngicela ukuthi leyo mali mfethu ibuyele emuva ibese ngithatha lawo magama njengoba enjalo awahambisa kuyena amchazela ukuthi hey le ndoda iyala phela ithi le mali reverseni wasethi ukuba kimi cha mkhulu into ezoyenzeka la njengoba ethi ufuna ulokuze nipoti proof ikhona sivumelana ngo-80 ne-manager yakhe kodwa into esizoyenza ngo-Friday sizomfakela u-110 manaka uyibambe lapho webhuti ngoba mina ngifuna ukudakela kwami uyabo ngifuna ukwazi la lo muntu uthi lo mngani wakho lo benixhumana naye uthi bazongifakela u110 which means 150 lo ushuthi bazokhipha bazonginikeza. Yes ngathi bazokunikeza. Okay manake ngoba ngifuna ukuqeda manga mina la uyabo bese ngihambe futhi ngihambe ngedlela ugaloko qede nje manga yiso ubhanje uyabo ngifuna ukwazi ngapho ukuthi isikhova saka saqashwa wapi ngo150,000 kuthiwa uqashwe phela kuwe le nto iWi-Fi manake seningihupha ngeimali ngale ukuthi mina angiqashwa ngaleyo mali kwawusho bani ukuthi isikhova saka saqashwa wapi ngo150,000 sekushintshipi manje sekuyisikhova lesi sikhutshwa ngeimali manje osekufanele sifakele masibanga kubanga ama account isiphi sona lesi sikhova kuthiwa siqashwa ngaleyo mali iqiniso mana which iqiniso iliphi la angeke ke point manje mina ngoba imibuzo isiza kaningi kanje mina kuthiwa wena kukhulunywe ne-manager yakho kufanele ngibuze mara kufanele ngibuze wena ububhululu wakho lo yabo akibe ngixhumana ngiyaxhumana naye igama lami nani so mina ngibuzela mfethu ukuthi makula kufanele ngibuyise imali yakho ngiyibuyise manje nginezinto zami mina ngiyayisebenzela mina yabo baba wasifundisa ukuthi sisebenze uyabo ngiyibuyise imali makuthi kanjani mayizongidalela ukukhuluma ongena sidingo mina ngifuna ukuchazela mfethu isizathu semali ukuthi njobe ingenile ingeyani if ngichazelile yebo mina but kufanele ukuchazela abantu la because bayabuka abantu la njengamanje balalele futhi imali oyidingayo lena back njengamanje ngiyithumele no mfethu ekugcineni ngithi angikaze mina ngithi ngifuna imali mina ngu-businessman angithi so manje into ikanje mina awukaze wena ngikhumbula ukuthi wena mfethu ufaka imali manje wena utheke imi uKhehlelezi njengoba uhamba usafonela uza kwethu ngale mina sekunabantu asebeconfirm ukuthi bayangifakela manje u220 why mina engithi ngicela uku-add ngo-30,000 ngiyenzile u250 and wathi kimi mfowethu isilungu sithi first come first serve uma beyifakile kuqala shuthi angeke ngireverse imali yabantu mana kuqhamuka ukuthi mina ngiyibamba ingcingo zakho kufuna ngibuyisele imali yakho emumva ngiqolile mina wena hayi ingcingo angithi ngike ngakufonela wathi wena ubungakezwe futhi ngifuna ukukhuluma ngani wathi wena mfowethu kunamaphoyisa angibona ngazi nomali kusuyibona ukuthi ingenile wathi kunamaphoyisa la mfowethu mana mfowethu yabo nje kathi ufone yakhumbula ngidlule epitetifu ngiyonikela ifoundation yami ngapha uyabo ngidlule amaphoyisa ahlonishwa noma budume kangakanani uyawashela amaphoyisa owanikeza enza umsebenzi wawo athatha ilicense njalo bengakaboni ngisho ukubona lapho futhi kuthatha isikhathi nakho ukuthi ngibona ngoba mina anginayo ifoni ethi mayithi nqinqinqi bese kuvela nje imali ngathi manje kuphela inyanga kimi angiphelelwa inyanga uyabo nalezo mali kufanele ngihlale phansi ngicheck ngibheka ama message bese ngathi ngiyithola ngoba vele icula kwezinye uyabo so manje bengayibuki lokhuzana lo message and ngikathi ufona ngitsho ukuthi ukhuluma ngalesimo lesi ofone ngaso angitshela ngaso ngakwemukela konke obukusho ukuthi advertise ijacket ngakwemukela konke lokho ngoba bengazi umuntu uzoba nokukhuluma ozogcina kube ngathi manje makuhlamba lazi igama lami ngiyindoda uyabo so ingakho ngithe ngizamaphoyiseni ubuye kumina after 20 minutes ngithola ukuthi kuthiwa ke manje ngizibe ingcingo zakho mina uyabo kwethu okwendaba yomsindo ngicela ukuthi ngisho wena nabalandeli bakho ukuthi angasho ngithi maybe mina ngifake ekhulumeni mina bengazi ukuthi nami mina njengosomabhizinisi engibone ithuba futhi ngibona nangendlela othanda ugqoka ngayo ukuthi mfowethu ugqoka lento engiyifunayo asengicela ukuthi mfowethu ngicela ukuthi ungi-advertisele hayi ukuthi ngiyitshela ukuthi mfowethu
kuzosuka umsindo ongaka namanje futhi ngoba ngisho ngithi bengijabulela nje mfowethu ukuthi abantu bengifuna ivele ngawe le jacket naye futhi uzakwethu bengisazoya kuyena ngiyomcela ukuthi ayikhethe bala la muntu naye ngiyacela kodwa ke ngiyaxolisa mfowethu ukuthi sakunomsindo ngiyenza abantu sebekhuluma namagama abuhlungu kuthiwa into ehleliwe angiboni ukuthi ngiyangena mina kumaskandi ibhlungu mfowethu man ibhlungu mfowethu lento ngoba la bantu abebengiqashile namanje isangena incingo abakhanseliwe yabo kanti mfowethu uyabona uma ukuthi iso lento ejacket ibe into ebiza lokukhuluma nene ukuthi egcina ukusasa ilokhuzi ihlambalaza igama lami yabo bengiyobuyisela kumali leyo ngiqhubeke ngiyele umcimbi engiqashwe kona ebese ngiqhubeka nezinhlelo zami enginazo ngale picnic yabo ngoba ngizokhuluma ngayo namanje ukuthi zithini inhlelo zami kuphele nje kuphela once off yabo yabo angingakhulumi iphutha wonke umuntu ulalela angithi nabo kufanele balikhulume iqiniso umfowethu lo omunye naye uzakwethu ngoba ngiyazwana futhi nawo iqiniso yilelo uzwana ngalikhuluma iqiniso namhlanje ukuthi naye phela namhlanje ngiphinde ngafaka enye imali awukahle manaka uzwana nobani ngizwana nale ndoda enye le lo ukhuba nami futhi nawe mfowethu oh uyazi ukuthi mfowethu abakhulume phela iqiniso ukuthi sengiphinde phela ekuseni futhi ngafaka imali ngisupport umcimbi ngithi mfowethu hayi ngicela ukulula isandla ngisupporta indaba leyo bengasayikhulumi ke ukuze nawe phela uthi hayi buyiselani nani imali kaKhehlelezi ngoba ngikwenzile futhi namhlanje ekuseni ngaze ngababuza futhi ngabuza athi ngiposte in social media bathiwa cha ungapost kahle mbo uzobafakela imali nabo futhi ngibafakela imali ekuseni kodwa ngifuna ukuyidalula ukuthi imali and futhi ngihlonipha igama lethi ungaphosti kunye futhi engeke ngikusho mfowethu ngoba inhloso yami ukuthi ngibuze lokho bese kudlula nje ngenkulu inhlonipho ngoba ibingicasula ngempela lento futhi angifuni uyangazi mina mfowethu ngoba nje uthi uyangazi wazi mina impela ngqo mina ngifuna into engaqondile uyabo chitheke ishebo nje eli uyabo so ngoba uchaza mfowethu ukuthi ke uwenze kanjani angifuni size singene endabeni zabo ngathi manje kuphutshuka indaba bese kusolwa mina uyabo angiphutshuza indaba bengiqonde nalento bengibuza yabonga kakhulu mfowethu kulungile thank you Thank you. yeah